Runmawi TV clear tu te Cybercrime bole Vanlalchhuangi kaniya Chanchinthar ilawai thang u amasain chanchin langsar zwalte. Union Minister of State Puramna Thakuran Sarkar lai puin lo nei tu te ma khongain kong sang sanga masona turangai to athu soye. Chief Minister Pulal Doman New Delhi Railway Bhavan Avoin Khan Union Railway Minister Puashwini Vaishnav Muin Sai Ranga Changa Tenzol Railway Extension Zungchang le chule pui mo dang asoipui. Hindi film actor Dharmendra chukum somrat le pakomini in Voin Khan at sen na inathi. US President Donald Trump chuan American debt chuan sweeping tariff plan na changin hlok na Kim Chang an muthwai don ti asoya sumlama mong tak chu chiar ala nilo ti asoye. Dona chanchin Kim Chang zokin Union Minister of State Puramna Thakuran Sarkar lai puin lo nei tu te ma khongain kongsang shanga mason na turangai to athu asoye. Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Chuan Voin Khan Siahatloin District Agriculture Department Government of Mizoram le Agriculture and Farmer Welfare Department MDC Buat Sain MDC Golden Jubilee Hola Union Minister Himmo Aniya Puramnath Thakur Chuan Hehuna hian thu soin sarkar lai pui chuan lo nei tu te le kut na thok tu te ma khwa angai to ti soin an mason na tur sang sanga chhop chuak china ti a Siaha district chunga lo nei mi te le ran vula ezong ten kumsom pakhat chunga BJP sarkar na hnuaya an masona chu ataka mu nge du thu soin lo nei mi ten loan an la ka changa an khosak phunga an masona agriculture officer te hena sha tir turina cha boka Union Minister chuan officer kal khom te chu agriculture lama malak na tur an du chu zia ka peturina cha chak taka ma lak tur thu soibok Puramna Thakur chuan Delhi ya alet le huna voina ngen na te chu PM hena athlen tur thu le alotlin po arin thu soibok Golden Jubilee Hola hun man hi District Borsap kai shwaina hnoya man ni in MDC CM puem lai ko po in thu toy soina anei bok heguna hian agriculture le horticulture a ho tu ten PowerPoint presentation mangin Siaha district din munshil sha na hunan manghal bok Mizoram sarkar le MDC ho tu te all head of department tenen income ho na nei ngal ani bok Chief Minister Pulal Doman New Delhi Railway Bhavan Avoin Khan Union Railway Minister Puashwini Vaishnav Muin Sai Ranga Changa Tenzol Railway Extension Zungchang le chule pui mo dangte asoipui Tenzol PCT Master Plan siamek ani awangin Sai Ranga Changa Tenzol Railway Alignment peifel thwai achul thu Chief Minister chuan Railway Minister chu ashila Railway Minister chuan February sangni somni parukral ma peifel anlo tum thur thu in a chang in sarkar thu chwa chuan atarlang Sai Rang le Guwahati in car rail kalhun chungchang po Chief Minister chuan Railway Minister chu soipuin passenger te ol samjok na turin Sai Rang achangin jingdarli le achanve Guwahati thlengman tura siam rem arota Railway Minister po in herod na hi alo poma Chief Minister chuan Sai Rang le Delhi in car Rajdhani Express tu na tlan mek po kong toy zok zo tir tura rot na thlenin Railway Minister chuan kong toy le rang zok zo tir ani tur thuin alo chang ni in sarkar thu chwa chuan atar langa tuna kong zo a in darkar li velin Delhi athlengma don ni na soibok Chief Minister chuan Sai Rang le Delhi in car Rajdhani Express chu khwalzin an tamawangin car khata voi ni tal tlan tir tura rot na po Union Railway Minister hena chuan thlenin Railway Minister chuan bozui ngal ani tur thuin a changa Kolkata achanga Zandar Sarile minute somli le panga a Sai Rang thleng chin po khwalzin te ta na ol samjok na tura tlaidar thuma thleng tura siam rem rot na po thlenin hei po hi Railway Minister chuan alo pom ni in sarkar thu chwa chuan atarlang Silchar le Bairabi in car khwalzin phurte Silchar le Bairabi in car khwalzin phurel Sai Rang thlenga extend tur po tlantir thwai turin Chief Minister chuan Railway Minister chungenin amun nge changa flag off turin a som khal boka Railway Minister chuan hunrem chang alo zon tur thuin a chang bok Mizoram ILP portal omsa IRCTC train ticket portal adalu chungchang po Chief Minister chuan Railway Minister chu soipuin ILP chataka kenko ani theina turle namdang khwalzin te ol samjok nan Mizoram ILP portal chu IRCTC train ticket portal adalu ve rota herod na hi Railway Minister chuan IRCTC ho tu te alo zirchian tir thu soe
railway station ramchhunga thlaithar thonchua tur da leilok na tur warehouse cold storage din rot na po railway minister chuan an lo bo zui tur thua soya Mizoram sarkar chu warehouse din na tur munrem chang lo ngai to turangen ngalin thil chul dang ta chu railway ministry in angai to zui thei tur thua soini in sarkar thu chwa chuan atar lang bok ani December ni thuma Lai Autonomous District Council LADC in than om tura State Election Commission ro man na hnuaya thunei tu ten tluang takin in thlang tura in buat seina an kalpui meka political party le candidate le anma ni puitu te pon thei top cho in vote an zong mek Bial somni panga omna LADC a hian campaign bo rock chuan avung wanglai hol chho chana candidate tele anma ni puitu te chuan in tina luta anma ni vote tura ngen chu campaign na na manroa manrim le langsar ber ni in political party ten star campaigner anrua ten theito pan chwa mek bok chief minister pulal to amale MNF president puzoram thanga te pon LADC in thanatan be pui thla kin longtlai an tlo to MPCC vice president pusingun lian chunga chuan chut chilin an party candidate te campaign pui mek rolin ama point longtlai veng pui bia la chu in thlan campaigna mundanga changa an shwai tu lian ten an tlo ani lo chuan pon lama borak sang le rihut chat tur a om mumalova longtlai khopui bi ka kholaya vote dil na lekhatar om zeu zeu ma se tun din huna chuan mutur ala tamlova a bikin khopui pon lama kholai dunga party flag poster le banner in tar ero mutura omnwal bial sang sang atangin model code of conduct bo se na lian tham thleng sha tura omlova pon lama borok lian tak omlova alan lain candidate le anma ni puitu te chuan be pui an thak wanglai tak athleng chhomek thung Mizoram le Telangana chuan Inrini Khan Sports masona tura thoho na thuthlung anziak Telangana Northeast Connect Air Techno Cultural Festival asom ani angin Sports and Youth Services Minister chu Inrini Khan Telin ani Hauhnar thuthlung hizia ania state pani official ten anzia nuwa Inrini Zan Khan Telangana larsap Pujisnudev Verma le Minister Pulal Nging Lavamar de hian anin hlan ani He festival ay hian spirit of the game connecting Telangana and the Northeast topic mga nimina soy hona hun mana Minister chuan thu soin Mizoram chuan football le discipline chen khata an hlotlin angin Olympic sports danga hlotlin dan kong an tap mek thu soya emerging Mizoram sports CMS kalpuyani dan turpo soin state pum tapa talent zon chuan na an thodan tur tele chumikonga chuan Telangana nena infiami te intloton coach in kalpoton le Telangana State in Sports munma ani te Mizoram infiami ten manchoi lowa training na atana an man thei dan tur te rotna athlen bok ani Siahale Longtlai district a tuishi lengawanga mi pakwa bak an thibel to lo lain shileng hi khochen khata adarawangin Myanmar ram ripo kharzui zel ani Siaha district borsa puvel shwaizela chuan ama a khothuma tuishileng khatuna chuan district chunga khopasaria adhar to ti asoya tuishia wanga mi pathum thi ti lo chu thibel anom lo thua soye ramri naya om khovi si tele ramria police station le outpost te po Myanmar achanga Siaha district an lo lu theilo na tura khautaka ramri khar na chu kengko turin an chani na soye Zoram Medical College and Hospital laboratory a heshivate sample an indikna tuishi aningei ti finfi ani thubor sap chuan a soibokani hetila hian tuishi leng mek wanga mi parukin nunna an chan pha na Longtlai district a chuan Chanchinthar anom beltolo ni in Longtlaya kan correspondent chuan a soya Longtlai district borsa pudani lalrod sanga chuan containment area a Shwitezol puanpo nimin khan a hlipa chuti chung chuan Myanmar lama changa lo lu chu khap chun som zelani borsap chuan Longtlai district achanga Shwitezol kaltlanga sumdong ten Myanmar lama bungro an phurlu chu aphal Saka Myanmar achanga mishing le bungro lo lu ero chu khautakin ala khap zuya Myanmar lama bungro phurlu chungchang po phim khurta ka kalpui turin thupe ka siam Shwitezol village council ten Myanmar lam achanga longlo kirle te po in bungro le mishing an phurlo ngei ti an lo chian turani a Myanmar achanga lo kirle te po an chena munnen VC ten an sin chia turani a ramri hon ani ma ramri le lama changa lo lut reng chu Foreigners Act manga thuboi siamsak an ni don ani Mizorama Myanmar Raltlan omte kudzia le midnau te thalak na thome ka zazela somruk chel zo fel ani to
Home Department te changa thudundanin Mizorama Myanmar Raltlan ommekhi mi singthum sang khadzani sompali ni chin kha tunhnaya tlem le shetin mi singthum zariat sompanga ommek anga chinche ania chungzinga mi sing khatsang riat jani somluk le panga te chu biometric enrollment te chinche to ania Raltlan omza te changa chuta zazela somnga le pakwa point pani pasari ani Bangladesh Raltlan sang ni zathum somnga le paruk ommek zinga zazela som pakhat chel chu an kutzia le midnau te thla lak sak anni to bok Aizawl district ah hian Myanmar Raltlan sangli borvel an oma an kutzia le midnau te thla lak sak na hi zo fel che pani to a Raltlan omtamber na Champhai district le adotu longtlai district ah te ro chuan an tamem awangin zazela chu chuan chinchia zat ala tam theilo thung Home Minister Puke Sabdanga chuan he na hi thozo hun turbi tuka omlo thua soya district ina official ten an napa ngai ba ka theito pin an thok chhozel ani ati sarkar chinchia dani Myanmar le Bangladesh achanga Raltlan mi singthum sangthum za somsari le pakhat zet Mizorama anummeka Manipura chile chi inti boyewanga aron Raltlan hi mi sangruk zakwa somnga le pathum anummeka ram pani achanga Raltlan le chen Manipura changa ron Raltlan zongjong hi tundin phuna anwain mi singli za somni le palizet an ani Mizoram le Myanmar ramri thuizong hi kilometer zanga som angin Home Ministry chuan a chinchia a Mizoram sarkar chinchia dan ero chuan kilometer zali le palia thui ania adung tluanin Mizoram police station som pani a ommeka Assam Rifles 10 duty post engimazat an nei boka Mizoram le Bangladesh ramri thuizong hi kilometer zathum som pariat ania Mizoram police station paruk omin BSF duty post engimazat omboka Manipur ne na inrina hian Mizoram police outpost pariat oma Assam ne na inrina outpost somnile pani omin Tripura ne na inrina outpost paruka ombok ani free movement regime noaya Myanmar lut le khilamachanga lo lut turtan border pass pek chwa chinani a kumin October ni somthum thleng khan border pass hi singni sang khadzani somthum le pariat pek to ani pass hi munthum Champhai district Jahau Hauhnar na lan le longtlai district a zo chachwa khwa te pek chwa ani PhD department ho tu te chuan Aizawl khopui chunga tuisem chwa na akal tluan thu le har satna nei ri lo thuan soi Runmawi zona changin PhD department ho tu te chuan Aizawl khopui chom tu tlonga changin phase 1 phase 2 le phase 3 mangin tlong takin tui pam phreng ani thuan soya tunhaya ni khata 2 liter makta duai somli te an pam thei thuan soya tui la tamlai chal tak tak ma si alani awangin Aizawl khopui chom tu mai ba ka Mizoram hundanga po har satna an nei ri lo thuan soya ama a chereng chin phase 3 po tun thatira aman thei chan thu soin tlong takin khopuya cholawin tui apam mek to thuan soi ani PhD department ho tu te chuan tlong tui chu an du ang tok an mu thu le atam lam le atui fim zo nga po chatlai takani thuan soya tui aniang nar viau lain khopui chunga semzai na lam chuan du thua sam tok to lo thuan soya tui sem chwa tam lam distribution network chu tun ai dar zaw le chakjok turin ma an lamek ti an soibok ani Media company chu Mizorama inbun tharin inchung bungra sang tharlam tak an chop chuak Chovela Smart Home Appliances brand chaber Media chuan Mizorama until siam sang an chop chuaka until zor tlom tak hi Mizoram mi puiten an man changkai nge theina le product cha an lo man ve theinan man olsam tak le mitin milin an siamani Media ina an zor chwa turte hi refrigerators washing machines microwave ovens in chung bungra sang ani a hengte hi Chovel hua pa chaber ni in mitin ban phak tura chop chwa ani Media ho tu pa Siddharth Sajina Soidanin marchakbial mundanga until siam chu hlotling takin sum don an kalpui to ati a Mizoram masona thar an hu ngei an beiseti soin an product chubel chian tlak ani ati a mi puiten until siam chu atlom big na le achat big na bel chiang ei turin adu thu soyani Media India Private Limited hi Media Group noya omni in Media India Private Limited hi Media Group noya omni in Smart Home Appliances sang alian de atete inchung mamo sang siam chin ani a kumsang ka zakwa somruk le pariat khan bulchanin Chovel company chabera ain hlang kai thei to a tunlai thiam na sang le mishing nun phung thun som chu angai poimo berzinga mi ani ZPM Vice President Pusila Lunneman ZPM chu opposition party ten do tin na satakin an chirthenia soin zeldin thubol mangin Assam Rifles Kaushan biak in ne saktuma minpu ati
ZPM Party chung income vo inanea he thu hi ZPM Vice President Building Committee Chairman ni bok pusi Lalthanpuii chuan a soya ZPM office lei chungchang le AR kaushan biak in mun chungchang chu opposition 10 an soizom luitlat ni a soin Assam Rifles biak in mun chu party office ta na nei tumna emo AR chwasan ram man changkai dan tur chungchanga emo ZPM in ngai dan emo du dan emo an soi ngai lo ni in soi Assam Rifles chwasan ram man dan tur ngai to advisory committee a party IO atel thu soin pulal nu nema chuan he committee a hian political party IO le NGO IO te an tel thu soya he committee hian AR chwasan rama mimal le Paul ram nei te chu sarkara hlan le turangin ani thu AR kaushan biak in mun po ngen zinga atel thu soi AR kaushan biak in mun chu central YMA in court ta akhin zinga tel anga report to mawangin advisory committee po in court thu ngai chani se ati hnuwa November disom pariat sangni somni panga a chut khoma central YMA in akhin zinga tel lo niya report to omle ta kawangin court thukal lai zinga atel lo chuan land lease nei tu Mizoram Sinod kuta hlan arem tita ni ina soibok Assam Rifles kaushan biak in mun ZPM party office ta na nei tuma pu na chu do ta ni thu ZPM Vice President chona soya angai to ana apo omngai lo thil ni in asoibok ani MNF Vice President Pulal Ralte in Lungleya Chief Minister in press meet ma do tam takavasoi ati MNF party political session vo inanea he thu hi MNF Vice President chona soya Mizoram Assembly ti borbad na athleng ne soyin Mizoram State University din na tur chungchanga Chief Minister in lunglei press meet ma a do tam tak asoi atiani Pulal Ralte chuan Assembly House sa University bill kan soi khan anemele paliten lunglei da andil mi alo ti in aizola da an thlop thu le Mizoram State University bill aizol station pass tu ni anin chuan thu te an soi atia Lungleya omro seti tu kha opposition bench zo kan ni ti in ZPM MLA pakhat ma khan Lungleya da an soi lo atibok MNF Vice President Leader of Opposition ni bok Pulal Chuan Chief Minister chu dictator ta karo rela pu in ama hovakan pas kha ama in alo chat le mai atia dictator ang maya ramlu berin adu dan apuang mai hi Higher and Technical Education Minister thuak phim tak hian angai to nun le do nem university hi ngai to na phim takadin tur ani kumthar bila ron pulut ro se kanlo pas puyang atibok ani Voin Khotsin Itlir Hawang State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center Aizola changa meteorological data at sinsia danin voin hian ro tla lova temperature alum berin 24.0 degrees Celsius aniya avo berin 15.0 degrees Celsius ani Humidity chu anhiam berin 62.0% aniya asan berin 80.0% ani naktuka Mizoram puma khwa achat rin ani Mizoram pon lam chanchin ngai thlang Hindi film actor lar Dharmendra chu kumsamrat le pakomi ni in voin khana chen na ina athi India film Shalai Shita or Gita Pul or Pathar le Dharamvira Teloin Lando iconic actor Hivuin Khan Omlaya Wangin Mumbai athia Don Tlatirlam Khan actor hi routine health checkup nei pui turin damdo ina da ani Mase adin hun achatlawa Wangin November ni Som Khan Mumbai Bridge Candy Hospital da le ani Media report engemazatin ventilator da ani thuatar lang achungte chuan a in lama enkol ni se andu awangin lemchanthia mi damdo ina changhian chwatir ani Dharmendra wa kumsam kwa atlin nan kartlem te chau ala omtia athia voin sing khan ambulance to actor Jahau chena ina changa chhuak mu ania heian actor damlo shiselna chungchangai dan asiam na sahlea anua milar engemazat Amitabh Bachchan Amir Khan le dual family member te chu Mumbai Pawan Hans crematorium ama thaliam turin an thlengti mu ania heian aboral thu hian emngeta ani actor hian kumsang khazakwa somru khan dilbi tera hambi tere mangina inlan masabera akum masa khan filmfare magazine bot saya talent contest sa alo champion to ani December ni sang khazakwa somthum le panga khan Ludhiana district Punjab British India Nashralia Dharmendra Kewal Christian Diol tia piang ni in
apa chu school headmaster le anu inen koltu fapa ania Dharmendra hian kumsangkha zakwa somnga le pali khan Prakash Kornen anin neya kumsangkha zakwa somria chautirlam khan actress Hima Malini nen anin nei boka masya nupui masabernen hian anin chen ngai lo thung he actor hi Indian cinema ami langsar ber polangai ania kumsom nga chuang zet career ro pui tak anei to bok a career tirlama chuan khovela mi pamel chaber polangai ania Bollywood Hemen tia shatlar ani actor hi a versatility awangin shat a hlo hle mitam zok in action filma an shat reng lain Satyakam ang filma po lead role a changa chupke ya comedy ya in manga bandini ang filma po supporting role a chang bok Tamil Nadu wa Tenkasi district ka Idai Kalbula Kamaraj Japuram area a voin khan private bus pani chu anit su a mi parukan thia mi somthum chuang in hliam an tuar ne in news agency ani in atar lang Hetil thlenhu hian hliam tuar zongzong an kut kele rutliak te churang takin damdo ina shwai ngal ani hetilai hian bus pahnia hian chet swalna thlenlai hian mi somnga le panga vel an chuang ani hemi ma hian Karnataka Bihar district a Janwada police station thunei na hnuaya Jambol Benakana Hali Kongpuya bike pahnia nin suano pang kumnga mi telin mi pathum an thi ti police te chuan vo in ve khan an nem nget news agency ania report in Atarlandanin vo in ve khan Uttarakhana Teshri district a Narendra Nagar area a Kunjapuri Hindula Khalbula bus pakhat passenger somnile pariat vel omna lui thuk taka atla a mi panga an thi Kunjapuri temple panna konga Gujarat le Delhi changa devotee tamzok phur bus himeter somsari vel zeta thuk ruama atatha ani State Disaster Response Force SDRF in chanchwa na Ankalpui nga la khwaljin dang somnile pathumin hliaman tuar boka abul hnai damdo ina shwai anni bok Twal chung official te district magistrate le police team te poin he thil thleng chung chang hi shatir anni vele amun hi an thleng ngal ani commandant Arpam Yaduvanshi kaishwai SDRF team te poin mun sang sanga changin chanchwa na le chomdol na thok turin pol panga an tirbok Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami chuan he thil rap thak tak hi official X account ta post mangin alungai thuasoe heti hian aziaka Teriya Narendra Nagara Kunjapur Temple Bulabas chet swal thuthang hi alung chha thlak le a pathian ne da tharau boral to te hian an pathian ke bula mun an mu theinan le lungai na na satak tuar swak thei tur khopa lungai na tuar chung ko te chu chakna peturin ka chong chaya ni ti in azia kani he accidental hiam tuar ti hi district administration le SDRF in damdo in naiber pantir ani a hliam na tak tuar te chu aims Rishikesh river an nibok hemi chung changa hian tual chung thu nei tu tenen kan in berenga hliam te hi rang taka an dam theinan pathian hne na ka chong chaya ni atile bok US President Donald Trump chuan American te chuan sweeping tariff plan ta changin hlokna kim chang an muthwai don ti asoya sumlama ngong tak tak chu chiar alani lo ti asoye Truth Social posa Trump chuan voin khan US ramdang te chunga chia la ka changin dollar tluk leding on zatam tak a hlo chhuak to ti asoya ma se hlok na dik tak chu ala fia lo hle ni in asoya a chan chu chia la ka ni ma sum do na tam takin bungro anda khom wangani Trump soidaning company te chuan aman to zok tur vena atan inventory lian tak tak an nei masa a ma se tuna chuan chu tiang supply chu atop to ani buyer 10 free tariff stock an rin chan thei to lo chuan tariff pek na sang chodon ti asoibok heng paisa pek te hi record setting ani anga kan nam chu kong thar le ama a la omngai lowa ada ang ati voikat chu America chu khovela ramro pui ani thule tariff power hian America national security le house sakna thlendona chutiang chu ala omngai lo ti in asoya the independent in Tarlanda chuan projection te chuan result lemte chawom ti atilanga Congressional Budget Office chuan deficit hi dollar tluk leding on thum velin atlaniam don ni in achuta he administration in atir lama arwahman ain tluk leding on khat velin atlem jok ni in the independent chuan atarlang Trump chuan tariff achanga sumhu hian US chanchina atluk lo economic power le national security lok na thlen don ti asoya soisel tulam chu ramdang du dan melma lam hoya apu bok he policy ne na inzom Supreme Court thutluk na lo tur chu anga thua soiboka agenda chunzom zel turin he thil man mo thak takani ti in asoi Myanmar current state online money laundering scam ma manropoi mo tam tak chu sipain manin antichia a he in bumna in nam noi ramdang mi sang khat zanga sumkwa te chu anman
Myanmar ram current state ta Mewadi township a Shi Kukot Miothita online money laundering scam in nam noile annan ro tam tak chu sipain manin bulldozer pangin phone le computer te chu antichia a hein bumna hian ramdang mi sangkha janga somkwa chu Myanmar sipain anmana anman ro computer sangni zaria somkwa le pathum mobile phone sangni zasari somnga Starlink band zale pakhat router somni pakhat le sumdon man ro dang tam tak man ani bok Myanmar sipai te hian current state a Mewadi township a Shui Kikot Miothita in boom na thila in nam noi ramdang mi an man te hi an chungchang uluk taka ngai to an tum thule an man ro an ti chiat saktak te po evidence filfai tak an nei awanga mala ani thule an mala khun chung po November ni som paria ta changa ni som ni pani chunga ni thuan tar lang ani khati zong kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani e